Swastiastu. Pesan tiang Milo Aprilani Tarsani. Tiang mangkin kelas 1A. Rahine nen mangkin yang macang megending sekarare meong-meong. Meong-meong alis bikule, bikul gede-gede, bue moko-moko, kereng pesan ngerusuhin, juk mengjukul, juk mengjukul. Suksema Om Santi-santi Om. Om Swastiastu, wastan tiang Laura. Ratu anu metangi meilen-ilen, Ratu anu metangi meilen-ilen, dong pireng ngamunyen sulenge dijabe, dong pireng ngamunyen sulenge dijabe. Enyen antum menyuling di Jawa Tengah, enyen antum menyuling di Jawa Tengah. Gusti ngurah alit jambe pemacutan, Gusti ngurah alit jambe pemacutan. Om Santi-santi Om. Om Swastiastu. Postan Tiang Nikomang Candira Prameswari Putri. Tiang mangkin kelas 1B. Mangkin titiang megending pacang sekarare Putri Cening Ayu. Putri Cening Ayu, ngijeng cening juma, meme luas malu, kepaken membelanja apang ada darang nasi, meme titiang ngiring, ngijeng nongos juma, sambilang mengempu, ajak titiang dadua dimulene dong agapin Om Santi-santi Om. Om Swastiastu, wastan tiang ini putu Kela Lisna Dewi. Tiang kelas 1A. Tiang lakar megending sekarare Ratu Anom, Ratu Anom metangi meilen-ilen, Ratu Anom metangi meilen-ilen, dong pireng ngamunyen sulinge dijabe, dong pireng ngamunyen sulinge dijabe. Enyen ento menyuling di Jawa Tengah, enyen ento menyuling di Jawa Tengah. Gusti ngurah alit jambe pemecutan, Gusti ngurah alit jambe pemecutan. Om Santi-santi Om. Om Swastiastu, wastan titiang nikade anika, mangkin titiang kelas 1B. Rahine mangkin titiang pacang megending Ratu Anak, Ratu Anak matangi meilen-ilen, Ratu Anak matangi meilen-ilen, dom pirengan monyen sulenge dijabe, dom pirengan monyen sulenge dijabe. Enyen antum menyuling di Jawa Tengah, enyen antum menyuling
Om Swastiastu wastan tiang niputu Leara Veronica di Cahya tiang saking tiang mangkin kelas 1A rahinane mangkin tiang pajang menggending sekar rare meong alih je bikul gede buin mokoh kereng pesan ngerusuhin juk menjuk bikul.
semeng wastan tiang kanaya Zahira Faizin tiang kelas 1B tiang pacang megending Putri Cening Ayu Putri Cening Ayu ngijen cening jumah meme luas malu kepeket belanja apa ada darang nasi mati sama meong ale je bikol gede-gede buwe mokoh-mokoh kepesanan rusuhin juk mengjuk bikol dicoba tengah Gusti ngurah alik jambe pemecutang Gusti ngurah alik jambe pemecutang meong alik je bikul gede-gede buin mokoh-mokoh kereng pesan ngarusuin Swastiastu wastan tiang ni kada ulan Jeni Antari tiang mangkin kelas 1A rahina ne mangkin tiang pacang megending sekarare Putri Cening Ayu Putri Cening Ayu ngijeng cening jumah meme luas malu kepeken belanja apang ada darang nasi sup sama santi om Swastiastu yang master dinamakan Hikayat Akhir dia tiang makin kelas 1B rahina nih makin tiang pacak rah mah kegenting sekar rari Putri Cening Ayu Putri Cening Ayu ngijeng cening jumah meme luas malu kapeken membelanja apang ada darang nasi Santi om meong asik curi kule bikol gede-gede gue maka kereng pesan ngarusuhin cuk nganjuk kon Swastiastu wonten tiang niputu giri cahya ningsih mangkin kelas 1B Putri Cening Ayu nijeng nganjing jumah meme luas malu kepe belanja apa ada darang nasi Cening Ayu ngijeng cening jumah meme luas malu kepeken belanja apang ada darang nasi Om Swastiastu wastan tiang Gusti ngurah Arya Kusuma Bramantya tiang mangkin kelas 1A rainane mangkin tiang pacang megendeng sekarare Putri Cening Ayu Putri Cening Ayu ngijeng cening jumah
menggending Ratu Anom. Ratu Anom metangi meilen-ilen. Ratu Anom metangi meilen-ilen. Dompi rengang munyin sulingnya dijabeh. Dompi rengang munyin sulingnya dijabeh. Angin enteng menyung dijabeh tengah. Angin enteng menyung dijabeh tengah. Gusti ngurah ale jambe pemecutan. Gusti ngurah ale jambe pemecutan. Om Santi. Om Santi Santi Om. Om Swastiastu. Swastantia Niputu Devika Niryaswari. Mungkin tiang kelas 1A. Mungkin tiang jadi menggending sekarare. Putri Cening Ayu. Putri Cening Ayu, Nijo Cening Juma, Peme was malu, kepen kembelanja apang ada darah nasi. Om Santi Santi. Meong ahli jebi kule, bike gede-gede, buih moko-moko, kereng kesan, ngalusuin, cuk majuk, cuk kuy. Meong-meong ahli jebi kule, bikul gede-gede, buih moko-moko, kereng kesan ngalusuin, juk menjukul, juk menjukul. Om Swastiastu, Wastantiange, Imade Widaya Saputra. Tiang makin kelas 1A. Rahina nemangkin tiang pacang megandeng sekar rare. Putri Cening Ayu. Putri Cening Ayu, ngijeng cening Juma, meme luas malu. Kapa hanga belanja, kapang ada darang nasi. Om Santi Santi Om. Kali jadi kule, biko gede-gede, bui moko-moko, kekosan, ngeusoin. Meong-meong, kali jadi kule, biko gede-gede, bui moko-moko, kekosan, ngeusoin. Meng, jukul, meng, jukul. Ale jadi kule, pikul gede-gede, buin moko-moko, kerang kesah, angrusi. Meong-meong, ale jadi kule, pikul gede-gede, buin moko-moko, kerang kesah, angrusi. Om Swastiastu, Wastan tiang Muhammad Adi Saka Dewata. Tiang mangkin kelas besi. Rahina ne mangkin tiang pacang magending sekarare. Meong-meong, meong-meong, ali jebi kule, bikul gede-gede,
buin moko-moko kereng pesak ngerusuyung sama. Diastu Wasta tiang ide bagus gede enda mahadika. Tiang kelas 1B nomor absen 13. Akhirnya makin tiang pacak menggending sekalale putih ceni ayu. Putih ceni ayu hijau ceni cuma luas madu kepekama belanja abang ada dalat nasi meme titiang ngire tongos titiang cuma sambil ngelengampu aja titiada dua dimulai loga gaple. Wastan tiang kada ariun nanggas pradana. Tiang mangkin kelas 1B. Rahina ne mangkin tiang paca megending sekarare Ratu Ano. Ratu Ano metangi meilen-ilen. Ratu Ano metangi meilen-ilen. Dong pirengan nunyin sulinge dijabe. Dong pirengan nunyin sulinge dijabe. Enyen ento menyuling di Jawa Tengah. Enyen ento menyuling di Jawa Tengah. Gusti ngura ale jambe pemecutan. Gusti ngura ale jambe pemecutan. Om Santi 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 Om. Jeni ayu nije jeni juma meme luas nalu pekena meraja apa ada darah nasi. Diastu wastan tiang diketut ayu anjani panjaswari tiang mangkin kelas 1A. Rahina mangkin tiang pacang menggending sekerare putri cening ayu. Putri cening ayu nije jening jumah meme luas malu kepeken belanja apang ada darang nasi. Suksema Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Wasta tiang ikoma lakau beneputan. Tiang mangkin kelas 1. Tiang mangkin menggending putih cening ayu. Putih cening ayu hijau cening juma meme luas malu kapokan membelanja apang ada dalam nasi. Memet tiang ngiling nangos ngideng juma sambilan mengampun aja titiang gadua ditekannya ngap gapin. Putri cening ayu hijau cening juma meme luas malu
Om Swastiastu. Wastan tiang ideo nyoman wisu raditya dharma. Tiang mangkin kelas 1. Rahina mangkin tiang pacang megending sekarale putri cening ayu. Putri cening ayu nginjeng cening juma meme luas malu kepegangan belanja apang ada darang nasi meme tiang ngiring ngijeng nongos juma sambilang menganggung aja itiang kedua dimulai donggak gape Om Santi 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 Om. Swastiastu wastan tiang putu Yuan Dewi Salila kelas 1A. Mangkin tiang megending sekarare putri cening ayu. Putri cening ayu ngijeng cening juma meme luas malu kepekat belanja apang ada darang nasi. Om Santi Santi Om. Selamat pagi Pak Guru. Saya akan menyanyikan lagu meong 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 bu meong meong ale jak bikul gede gede buin moko moko kere besar mengerusu jok meng jok bikul jok meng jok bikul. Wasanjange pada etya aitena tiang mangkin kelas 1A. Mangkin tiang pacar megending sekarali meong 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 ale ya bikul gede gede buin moko moko keleng pesan ngerusuin juk meng juk ikul juk meng juk ikul juk meng juk ikul. Om Swastiastu. Putri cening ayu ngijeng cening juma meme luas mal kepekan belanja apa ada ajangan nasi. Om Santi Santi Santi.